Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Pulit Langrut dan Constable Hagajala Andhra Pradesh. Udaya Krishna Reddy ulayo jingro nagi babuan balang. Nambarba nagakerdan Langrut menta ula kelalong IPS officer hadin bula pas haga civil service exam bat uwan haga kerdan ke balai spaksan po. Shan uredi shimtino ekakam kumu IPS officer. Menteri Rangba ke Andhra Pradesh Chandra Babu Naidu ula phak jing ai khuble kerpang shauni Pulit Langrut ubala kelalong menta IPS officer ula yero jing tri shitom jung hadu ba undayo Shah ya ka ka bau thrang haga jing im. Haka puar bu dangret ready late school haka school sarkar kabadan haka snong jung ha ula palam kabahab ha Prakasam district komu khna ude putri shitom ha namar ba wan nakalong yeng long sem kabaduk bat kikmi pa jung uru kilakhat haka puar bu dangret kerta lari sumar bat penhe pensan yu na ka mei yen jung karama nama kanong dijur hadim bala pendap jing puliu lorung shaka kampulit house nam araja khatlai komu Pulit Langrut Hakapur bau tray kumu Pulit Langrut ula syanyon ben ba syakren bahe ba haki officer Pulit ki babat ka kerdan ka bakham he de hakati kapur bau larai haben siem balada long sakumnu kumnuru ulei be ben long IPS officer ula ino ka kam Pulit Langrut house nam aja khapra bat ula pelit jengmut jeladi bat pen krea banyak khun ya civil service exam ula khun laisin hendrai uklam pas bat de haksin ka basah bau poi chadu ka kerdan ka bah news pa prapo bat ula tray hai Indian Railway Management Services hanrai umuhun yang ni ka kambu trairu bat ukwa bai banlong IPS kumta sa sien biang ulai khun ni ka exam UPSC bat hagani ka sien wamenta ula pa ka dan ka balai spasan po bat shan unpong ya uniform jo IPS officer